така и преку заеднички проекти е од суштинско значење за унапредување на демократијата, стабилноста и мирот во регионот. Почитуван председател на големото национално собрание на Република Туркија и мој пријател господин Нуман Куртулмуш, почитувани медиуми. Денеска ми беше особена чест и задоволство да го пречекам во собранието на Република Северна Македонија председателот на големото национално собрание на Република Туркија, господинот Нуман Куртулмуш, како и почитуваните членови на неговата делегација. Вреди да се истакне дека се уште ни се свежи сеќавањето од вашето топло гостопримство кој го покажавте за време на мојата официјална посета на Република Туркија во октомври оваа година. Затоа оваа посета представува континуитет на диалогот и испраќа јасна порака за сериозноста на соработката и одличните односи меѓу нашите земји. Пред се, многу сум среќен што оваа посета се случува на 21 декември, што се совпаѓа со денот на наставата на турски јазик. Во оваа прилика, дозволете ми да ви го честитам овој значаен празник на мојот колега, на делегацијата и на целиот турски народ, како и посебно да им се заблагодарам на турските граѓани на Северна Македонија за вредниот придонес што го даваат секој ден за напредокот на нашата земја. Убеден сум дека овој момент е можност да се одаде чест на важноста на турскиот јазик, култура и идентитет, кои се нераскинлив дел од мозаикот на нашата држава и клучна алка во синџирот на нашето општество. Затоа се надевам дека овој ден и оваа средба ќе послужат да размислиме за богатството на различностите, за придонесот кон зајакнувањето на внатрешната кохезија, како и за зајакнувањето на врските помеѓу нашите држави и народи. Во врска со денешната средба можам да изјавам дека имавме конструктивна средба на која беа истакнати нашите долгогодишни историски односи кои се создадени врз основа на силно пријателство и се карактеризираат со соработка на повеќе полиња. Се разбира, фокусот на оваа продуктивна средба беше развојот на меѓупарламентарната соработка, која е клучен елемент во зајакнувањето на нашето непоколебливо стратешко партнерство. Интензивирањето на парламентарната соработка, како преку пратеничките групи за пријателство, така и преку заеднички проекти, е од суштинско значење за унапредување на демократијата, стабилноста и мирот во регионот. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, kıymetli dostum Sayın Numan Kurtulmuş, değerli basın mensupları. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş ve kıymetli heyet üyelerini Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Meclisi'nde ağırlamaktan ayrıca onur ve memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle bu yılın Ekim ayında Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaret esnasında tarafımıza gösterilen sıcak misafirperverliğin anılarının halen zihnimizde tazeliğini koruduğunu belirtmek isterim. Dolayısıyla bu ziyaret aramızdaki diyaloğun devamını teşkil etmekte olup ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin ciddiyeti ve mükemmel ilişkilerimize dair açık bir mesaj iletmektedir. Öncelikle bu ziyaretin tam da 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü'ne denk gelmesinin ziyadesiyle mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Bu vesileyle değerli mevkidaşım, kıymetli heyet üyeleri ve tüm Türk halkının bu önemli gününü kutlar, Kuzey Makedonya'daki Türk asıllı vatandaşlarımıza da sürekli olarak ülkemizin gelişimine sundukları kıymetli desteklerinden ötürü münhasıran teşekkürlerimi ifade ederim. Türkçe bayramının devletimiz mozaiğinin ayrılmaz bir parçası ve toplumsal birlik zincirimizin kilit öneme sahip bir halkasını teşkil eden Türk dili, kültürü ve kimliğine saygı gösterilmesi bakımından pek iyi bir fırsatı teşkil ettiği kanaatindeyim. Dolayısıyla bu bayram günü ve bu görüşmenin farklılıkların zenginliğine, toplumsal birliğimizin pekişmesine ve devletlerimiz ile halklarımız arasındaki bağların güçlenmesine katkı sunmasını diliyorum. Bugünkü görüşmeyle ilgili olarak güçlü dostluk bağları
altyapılarına istinaden inşa ettiğimiz ve tüm alanlarda başarılı işbirliğiyle mütemeyyiz, tarihi ilişkilerimizi vurguladığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdiğimizi belirtmeliyim. Elbette parlamentolar arası işbirliği bu verimli görüşmenin odak noktalarından birini teşkil etti. Zira bu işbirliği aramızdaki sarsılmaz stratejik ortaklığımızın pekişmesinde kilit öneme sahip bir unsurdur. Gerek parlamentolar arası dostluk grupları, gerekse ortak projeler vasıtasıyla parlamentolar arası işbirliğimizin yoğunlaşması, bölgemizde demokrasi, istikrar ve barışın pekişmesi bakımından hayati önem taşımaktadır. Gjithashtu diskutuam për mundësitë e forcimit të bashkëpunimit ekonomik, përmirësimin e lidhjeve infrastrukturore dhe rritjen e investimeve ndërmjet dy shteteve. Jam shumë i kënaqur që Maqedonia e Veriut dhe Turqia kanë një traditë të gjatë të bashkëpunimit ekonomik që bazohet në tregti të lartë dhe investime të vazhdueshme. Turqia, përveç që është një mik e aleat i Maqedonisë së Veriut, padyshim që është edhe një nga partnerët më të rëndësishëm tregtar dhe një investitor i madh që kontribon fuqishëm në zhvillimin e sektorëve të ndryshëm si infrastruktura, bujqësia dhe industria. Kështu që mund të themi se ky takim vullos për kushtimin e të dyja vendeve për të përmirësuar më tej klimën e biznesit dhe për të nxitur zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, duke shfrytzuar afërsinë gjeografike, mundësitë që ofrojnë lidhjet direkte ajrore, si dhe organizatat e dhoma të ndryshme të tregtisë që operojnë në dyja vendet. Theksuam edhe për kushtimin ton të përbashkët në fushën e sigurisë, mbrojtjes dhe paqes. Bashkëpunimi ynë në kuadër të aleancës së NATO-s, OSBE-s dhe Këshillit të Europës është një dëshmi tjetër e angazhimit ton për paqen dhe stabilitetin në rajon dhe në botë. Turqia ka qenë një mbështetës i fuqishëm i integrimit të Maqedonisë së Veriut në NATO dhe mbetet partner i rëndësishëm për modernizimin dhe zhvillimin e kapaciteteve tona ushtarake. Kjo mbështetje ndërsjell është thelbësore për forcimin e pozitës tonë të përbashkët në arenën ndërkombëtare. Gjithashtu adresuam sfidat tona të përbashkëta për realizimin e objektivit tonë strategjik për antarësim në BE, ndërsa jam i bindur se me të njëjtin dinamik dhe me të njëjtin përkushtim do të qëndrojmë pranë njëri tjetrit për të përmbushur këtë aspirat që është e vetmja alternative mundshme për të siguruar paqe, zhvillim dhe prosperitet për qytetarët tanë. Në fund, më lejoni që në emrin tim personal, në emrin e deputetëve, si dhe në emër të gjithë qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, t'i shpreh mirënjohje të sinqertë zotit Numan Kurtulmush dhe Republikës së Turqisë për çdo bashkëpunim të dëritanishëm dhe për çdo kontribut që kanë dhënë në raport me vendin tonë. Përfundimisht, mbetemi të determinuar ta përforcojmë miqësinë dhe partneritetin tonë, duke ecur përpara me projekte dhe iniciativa të përbashkëta që do sjellin përfitime për të dyja vendet dhe qytetarët tanë. Ju faleminderit shumë. Исто така, разговаравме за можностите за зајакнување на економската соработка, подобрување на инфраструктурните врски и зголемување на инвестициите меѓу двете земји. Многу сум задоволен што Северна Македонија и Туркија имаат долга традиција на економска соработка, која се заснова на висока трговска размена и континуирани инвестиции. Туркија, покрај тоа што е пријател и сојузник на Северна Македонија, несомнено е и еден од најважните трговски партнери и главен инвеститор кој силно придонесува за развојот на различни сектори, како што се инфраструктурата, земјоделството и индустријата. Така што може да кажеме дека оваа средба ја потврдува заложбата на двете земји за натамошно подобрување на деловната клима и за потекнување на одржлив економски развој, искористувајќи географската близина, можностите што ги нудат директните воздушни линии, како и различните организации и стопански комори кои што функционираат во двете земји. Ја истакнавме и нашата заедничка посветеност во област на безбедноста, одбраната и мирот. Нашата соработка во рамките на НАТО, ОПСЕ и Советот на Европа е уште еден доказ за нашата заложба за мир и стабилност во регионот и светот. Туркија беше силен поддржувач на интеграцијата на Северна Македонија во НАТО и останува важен партнер за модернизација и развој на нашите војни капацитети. Оваа меѓусебна поддршка е од суштинско значење за зајакнување на нашата заедничка позиција на меѓународната сцена. Исто така ги адресиравме заедничките предизвици во реализирањето на нашата стратешка цел за членство во ЕУ. Убеден сум дека со истата динамика и посветеност ќе останеме еден до друг за да исполниме оваа аспирација, која е единствена можност за обезбедување мир, развој и просперитет за нашите граѓани.
На крај, дозволете ми во мое лично име, во име на пратениците, како и во име на сите граѓани на Северна Македонија, да изразам искрена благодарност до господинот Нуман Куртулмуш и до Република Туркија за сета досегашна соработка. Заклучно со ова, остануваме решени да го зајакнеме нашето пријателство и партнерство преку различни проекти и иницијативи кои ќе донесат придобивки за двете земји и за нашите граѓани. Ви благодарам. Görüşmede ayrıca ekonomik işbirliğinin ilerletilmesi, altyapı bağlantılarının gelişmesi ve iki ülke arasında yatırımların artması konularını da ele aldık. Kuzey Makedonya ve Türkiye'nin uzun yıllara dayanan başarılı bir ekonomik işbirliği geleneğine sahip olmasından ziyadesiyle memnuniyet duymaktayım. Türkiye, Kuzey Makedonya'nın dostu ve müttefiği olmasının yanı sıra şüphesiz ülkemizin en önemli dış ticaret ortaklarından biri ve altyapı, tarım, sanayi ve başka alanlarda en büyük yatırımcılardan biridir. Dolayısıyla bu görüşmenin iki ülkenin de ilerleyen dönemde iş dünyasına yönelik şartların iyileştirilmesi ve coğrafi yakınlık, doğrudan uçuşların sunduğu imkanlar ile iki ülkede faaliyet gösteren ticaret oda ve kuruluşlarının faaliyetleri gibi hususlardan istifade ederek istikrarlı bir ekonomik kalkınmayı teşvik etme irademizi teyit ettiğimizi söyleyebilirim. Güvenlik, savunma ve barışın korunması alanlarındaki ortak adanmışlığımızı da bu vesileyle vurgulamış olduk. NATO, AGİT ve Avrupa Konseyi kapsamındaki işbirliğimiz, bölgesel ve küresel barışın korunması yönündeki ortak çabalarımızın delili mesabesindedir. Türkiye, Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliğinin güçlü destekçilerinden biriydi ve askeri kapasitelerimizin gelişimi ve modernizasyonu yönünde önemli ortağımız olmaya devam etmektedir. Bu karşılıklı destek, uluslararası arenadaki müşterek konumumuzu güçlendirme bakımından da hayati bir öneme sahiptir. Aynı şekilde diğer bir stratejik hedefimiz olan AB üyeliği yönündeki ortak sınamalarımızı da dile getirdik. Önümüzdeki dönemde vatandaşlarımızın barışı, kalkınması ve refahı bakımından tek alternatif olarak gördüğümüz bu hedefin gerçekleşmesinde aynı dinamizm ve adanmışlıkla birbirimizin yanında olmaya devam edeceğimize eminim. Son olarak şahsım, milletvekillerimiz ve tüm Kuzey Makedonya vatandaşları adına Sayın Numan Kurtulmuş Beyefendi'ye ve Türkiye Cumhuriyeti'ne şimdiye deki tüm işbirliği ve ülkemize sundukları tüm katkılar için kalbi şükranlarımı ifade etmek isterim. Dostluk ve ortaklığımızı güçlendirmeye ve ülkelerimiz ile vatandaşlarımız için kazanımlar üretecek müşterek proje ve girişimlere geleceğe emin adımlarla ilerleme hususunda kararlıyız. Teşekkürler. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Değerli dostum, değerli kardeşim, Kuzey Makedonya Milli Meclisi Başkanı Afrim Gashi Bey ve değerli Makedonya-Türkiye Dostluk Grubu üyeleri, bugün burada sizlerle birlikte olmak, ülkenizi ziyaret etmek ve burada meclis binasında oldukça verimli heyetler arası görüşme ve baş başa görüşmeleri gerçekleştirmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Ви благодарам, почитуван председател, ценети членови на делегации, почитувани представници на медиуми. На почетокот би сакал да изразам благодарност за топлото гостопримство и да изразам дека ни представува особено чест од реализирање на оваа посета, како и од тет-а-тет средбата и билатералната средба помеѓу делегациите кои ги имав. Ayrıca geçtiğimiz Ekim ayında Sayın Afrim Gashi Beyefendi'nin ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapmış olması bizim için önemli ve anlamlıdır. Bu ziyarete kısa bir süre sonra iade-i ziyarette bulunmuş olmak, bu iade-i ziyareti de kuvvetli bir parlamento heyetimizle birlikte gerçekleştirmiş olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Морам да истакнем дека за нас е значаен фактот дека во октомври месец почитуваниот Африм Гаши, председател на собрание, неговата прва посета билатерална во странство ја реализираше токму во Туркија и воедно имаме особена чест за краток период да реализираме со една моќна парламентарна група да реализираме возвратна посета овде во земјава. Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığını ilk elde ettiği günden itibaren kuvvetli ve sarsılmaz bir ilişki söz konusudur. Помеѓу Туркија и Северна Македонија постои моќна и непоколеблива врска која датира уште од првиот миг на прогласувањето на независноста на земјата. Sürekli olarak gelişen bir ilişkimizin olduğunu açıklıkla söyleyebiliriz. Ayrıca ticaret alanında, savunma sanayi başta olmak üzere birçok alandaki işbirliğimiz de artarak devam ediyor. Türkiye en fazla Makedonya'ya turist Türkiye'den geliyor. Ayrıca TİKA'nın, Yunus Emre Enstitüsü'nün, Marif Vakfımızın ve vakıfların birçok Makedonya'nın birçok yerinde yapmış olduğu hizmetler ve projelerde Makedonya'nın gelişmesine, kalkınmasına katkı sağlıyor.
Јасно може да истакнеме дека нашите односи уште од самиот почеток до денешницата имаат еден континуиран раст, од кој сме особено задоволни во областа на трговијата, особено и во областа на одбранбената индустрија имаме интензивирање на економската соработка. Воедно турските туристи се меѓу првите, најмногобројни се меѓу странските туристи кои ја посетуваат земјата, а секако Туркија преку своите институции како Директоријат за фондации, ТИКА, Институтот Юнус Емре и останатите институции реализира огромен број на проекти во сите региони, во сите краеви на земјата и со тоа придонесува во севкупниот развој на Северна Македонија. İki ülkenin hükümetleri arasında var olan yakın işbirliği ve ilişkinin iki ülkenin parlamentoları arasında da devam etmesini ve parlamenter diplomasinin bütün imkanlarından istifade ederek bu çalışmalarımızı daha yakın bir teşviki mesai içerisinde sürdürmemizi arzu ediyoruz. Посакуваме блиските и интензивни политички односи помеѓу двете влади на државите да ги проследиме и во блиска и интензивна меѓупарламентарна соработка и со тоа да ги опфатиме сите поглавја кон кои може да придонесеме во оваа насока. Türkiye olarak Yugoslavya'nın dağıldığı ilk süreçten itibaren Balkanlarla ilgili temel felsefemiz Balkanların barış ve istikrarının temin edilmesi ve artırılarak korunmasıdır. Како Туркија, основниот пристап, основната филозофија во периодот по распадот на Југославија, кој се однесуваше на сите балкански земји е следен, за нас е многу битно да се воспостави, да се негува и зајакне мирот и стабилноста на сите земји од Балканскиот регион. Balkanların hemen hemen her yerinde Türkiye olarak tarihi, kültürel, zengin bir geçmiş izimiz mevcuttur. Bu ayak izlerimizi de takip ederek Balkan ülkelerinin tamamıyla dostluğumuzu artırmak, geliştirmek niyetindeyiz. Бидејќи ние како Туркија имаме историски и културни белези во сите балкански земји и поаѓајќи од овие траги кои ги имаме оставено и кои датираат од нашето заедничко минато, целиме да ја зајакнеме соработката и односите со сите земји од регионот. Bölge ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkların ise karşılıklı rızaya dayalı müzakereler yoluyla çözülmesi, yani diplomasi masasındaki müzakereler vasıtasıyla sonuca ulaştırılması Türkiye'nin ana bakış açılarından birisidir. И еден од основните пристапи, основните ставови на Туркија во врска со недоразбирањата помеѓу земјите од Балканскиот регион е тие недоразбирања да се решат на дипломатска маса со обострано разбирање на страните. Çünkü özellikle Yugoslavya'nın çözülme sürecinden sonra Balkan ülkelerinin birçoğunda yaşanan ağır travmalar, ödenen ağır bedeller hala hafızalardadır. Bir daha aynı duruma düşmemek için dostluğu, barışı, kardeşliği ve işbirliği içerisinde dayanışmayı artırmak herhalde bütün Balkan ülkelerinin ortak menfaatine olan husustur. Бидејќи свежени се сеќавањата од тешките трауми кои се случија во периодот на распадот на Југославија, затоа поаѓајќи од ова сметам дека братството, пријателството и диалогот помеѓу сите земји од регионот треба да биде предпочитувана вредност во насока на чекорење кон подобра иднина за сите нас. Ayrıca zaten özellikle Türkiye'nin merkezinde bulunduğu bu coğrafyada fevkalade ciddi türbülansların, çatışmaların, iç çatışmaların, işgallerin, savaşların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Bizim Türkiye olarak bakış açımız bölgemizdeki bütün bu gerilimlerin bir an evvel sona erdirilmesi, ülkelerin barış ve esenlik içerisinde aralarındaki sorunları çözmesi, ülkelerin içindeki sorunların da demokratik anlayış içerisinde çözülmesinin temin edilmesidir. Bu çerçevede Balkanların da hem demokratik standartlarını yükseltmesi hem kalkınma süreçlerinde daha hızlı adımlarla ilerlemesi için Türkiye olarak üzerimize düşen her türlü komşuluk ve dostluk görevini yerine getirmeye hazırız. Поаѓајќи од фактот дека регионот кој ја обкружува Туркија се случуваат многу војни, конфликти, анексии и така натаму, посакуваме час поскоро да ги оставиме во минатото сите овие недоразбирања и конфликти и сите спорови да се решат на мировен начин со обострано разбирање. Секако посакуваме и понатамошните внатре државни и внатре општествени проблеми да се решат на демократски начин со меѓусебно разбирање. Секако тоа важи и за нашиот пристап за Балканскиот регион, а ние како Туркија и како соседна земја и како пријателска земја секогаш сме подготвени да го поддржуваме зајакнувањето на демократските капацитети во земји во регионот. Bu çerçevede başta bu bölgeyi de yakından ilgilendiren
Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın bir an evvel sonlandırılması ve 3 yılı aşkın bir süredir derin insani kayıplara neden olan bu savaşın artık bir an evvel durdurulması, her iki tarafın da kabul edeceği adil ve hakkaniyetli bir barışa ulaşılmasını temenni ederiz. Поаѓајќи од ова, најпрвим посакуваме да се постигне праведен и за двете страни праведно и двете страни прифатливо решение во војната која веќе 3 години остави длабоки хумани катастрофи која се случува меѓу Украина и Русија, кој конфликт кој воедно го засега и регионот, затоа и ние посакуваме час поскоро со праведно решение кое ќе биде прифатливо од двете страни да се реши овој конфликт. Türkiye olarak başından itibaren iki ülke arasındaki bu savaşın sona erdirilmesi için her türlü arabuluculuk zemininde aktif bir şekilde rol oynadık. Hatta İstanbul'da neredeyse paraf attılar. Sonuçta imzalanmaya yakın bir haldeydi. Ama maalesef o günün koşulları içerisinde bazı ülkeler istemediği için o savaş sona erdirilemedi. Türkiye bu barış perspektifini sürdürmektedir ve bu savaşın da bir an evvel sona ermesini temenni etmektedir. Како Туркија, уште од самиот почеток на конфликтот игравме значајна улога во аспект на посредништво за решавање час поскоро на тој воен конфликт. Дури во Истанбул страните веќе беа договорени, нацрт текстот веќе беше парафиран, но поради фактот дека одредени земји не сакаа да заврши војната, не беше подпишан мировниот договор, но ние како Туркија ќе продолжуваме, ќе настојуваме да действуваме со иста мировна перспектива во насока на наоѓање на решение и за тој конфликт. Bu vesileyle dün Kiev'de Kuzey Makedonya Büyükelçiliğine düşen bir füze dolayısıyla Kuzey Makedonya'ya hem resmi yetkililere Sayın Afrimgashi kardeşim başta olmak üzere hem de Kuzey Makedonya halkına geçmiş olsun dileklerimizi ifade etmek isterim. Ја користам приликата да изразам жалење од фактот дека при вчерашен воздушен напад во Киев беше оштетена и амбасадата на Република Северна Македонија во Киев во оваа прилика и до почитуваниот Гаши, до надлежните на државата и до целиот народ изразувам жалење за тој случај. Ayrıca bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi, iç türbülansların sona erdirilmesi bakımından Türkiye'nin Suriye'de oynadığı rol önemlidir. Burada Suriye'de 61 yıldır devam eden bir rejim, halkına tepeden bakan ve halkına zulmeden bir rejim sona ermiştir. Halkın mücadelesiyle sona ermiştir. Bundan sonra Suriye'de bütün etnik farklılıkların, bütün siyasi, mezhebi, dini farklılıkların temsil edildiği demokratik bir sürecin inşa edilmesi ve böylece barışın tesis edilmesi için Türkiye üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirecektir. Туркија воедно играше улога во насока на реализирањето на промената која се случи во Сирија по 61 годишен режим кој вршеше буквално тиранија врз својот народ. Ќе продолжиме да дадеме наш придонес во демократските процеси на Сирија. Посакуваме особено решение во кое ќе бидат опфатени сите етнички, верски и политички различности кои ќе градат демократски капацитети и ние сега како соседна земја сме подготвени да го дадеме нашиот придонес во таа насока. Son olarak bölgemizde devam eden ve etkileri sadece bölgesel değil, fevkalade derin küresel etkiler şeklinde gelişen İsrail'in Gazze'de 1,5 yıldır devam eden soykırımıdır. Ve 50 bini aşkın %70'ten fazlası kadın ve çocuk insan orada öldürülmüştür. İnsanlığın gözü önünde bu insanlar hayattan koparılmıştır. Şehirler yok edilmiştir. Canlı olan ne varsa hayattan silinmiştir. Böylesine ağır bir vahşetin maalesef dünyanın gözü önünde işlenmesine rağmen hala dünya bu saldırganlığı durduramamıştır. Ümit ederiz ki en kısa zamanda İsrail'in dizginlenmesi, bu saldırganlığının önlenmesi ve artık hayatta kalanlarının hayattan bir an evvel biz de gitsek diyerek neredeyse dua ettikleri Gazze'lilere barışın, esenliğin gelmesi için her türlü çabayı Türkiye olarak ortaya koymaya çalışıyoruz. Ümit ederim ki orada da İsrail'in saldırganlığı son bulur ve dünya kamuoyunun, uluslararası camianın baskısıyla adil
bir barışın, kalıcı bir barışın temin edilmesi mümkün olur. Воедно би сакал да се осврнам и на едно прашање кое имаше регионални, но и исто така и многу длабоки глобални последици, а станува збор за геноцидот кој Израел го извршува во Газа, каде што се убиени близу 50.000 луѓе, од кои 70% од нив се жени и деца, уништени се скоро цели градови, населени места, региони, и ова злосторство за жал се случеше пред сведоштво, пред очите на целата светска јавност. За жал не успеа, светската јавност не успеа да го запре агресивниот пристап, и сметаме дека е крајно време да се каже стоп на агресивноста на Израел, да се запрат овие злосторнички действија на Израел и секако да се постигне траен и конзистентен мир кој ќе биде прифатлив за сите страни. Kuzey Makedonya'da çok yoğun bir program icra edeceğiz. Programımızın ilk adımını Sayın Afrim Gashi kardeşimizi ziyaret ederek, Ulusal Meclisi ziyaret ederek başlattık. Arkasından Kuzey Makedonya'nın Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüşmelerimiz gerçekleşecek. Akşam saatlerinde Kuzey Makedonya Türk toplumunun organize ettiği Türkçe Dil Bayramı etkinliklerine katılacağız. Toplantıdan sonra Kuzey Makedonya'daki farklı grupların siyasi temsilcileriyle görüşme imkanımız olacak. Ardından yarın ve öbür gün 2 üniversitede konferanslar vereceğiz. Muharrif Vakfı'nın gerçekleştireceği bir başka etkinliği Kalkandelen ilinde gerçekleştireceğiz. Velhasıl yoğun bir programı icra edeceğiz. Ümit ederim ki bu ziyaretimiz Türkiye-Kuzey Makedonya dostluğuna kalıcı etkiler bırakır ve bu vesileyle Kuzey Makedonya-Türkiye dostluğunun kıyamete kadar baki kalması dilekleriyle buradan bütün Kuzey Makedonyalı kardeşlerimize selam ve sevgilerimi ifade ediyorum. Би сакал да истакам дека за време на официјалната посета во Северна Македонија не очекува многу интензивна агенда. Посетата ја започнавме со официјална средба и посета на Националното собрание и официјална средба на мојот брат, драг пријател, господинот Африм Гаши. Во текот на денот ќе имаме средби со почитуваниот премиер, почитуваната председателка. После тоа во попладневните часови ќе учествуваме на централниот настан за чествување на 21 декември, каде што ќе бидеме заедно со представници на турската заедница во земја. Ќе имаме прилика да се сретнеме со политички представници од разни групи во земјава, а утре и задутре ја имам честа да бидам говорник на 2 конференции во 2 различни универзитета. Ќе учествуваме на еден настан организиран од училиштето Маариф. Се надевам дека оваа посета ќе придонесе во дополнителното зајакнување помеѓу нашите братски и пријателски односи. Ви благодарам.